11 years nang namatay si Dolphy. Pero since then, iyang mga anak nasusintuhan gyapon niya maski patay na siya. Dili na siya common diri sa Philippines. Kamo mo say common diri sa atoa, mag-away ang mga igsoon kay tungod sa yuta, kay tag-iya sa balay, ang bahin-bahin, pila imo, pila ako. It's very concerning sa atoa. Kay sa Philippines man god, money is like a taboo nga dili siya commonly istoryaan sa household. Things might be okay right now. The business is good, you're earning, but wala mong good takibaw. Di ba nothing is guaranteed? Ang negosyo dili guaranteed. Ato ang health po dili po guaranteed na always healthy ta. What more, di ba? Death. Importante gid na mag-andam ta. Welcome to Storyan Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, finances, ug uban pa. Karon no, very special kay ni among episode karon ug ang following episodes kay naami sa usa ka very special studio. Sa ato ang first episode diri sa studio, unsa man nato ang storyahan? Na ako'y trending na post na nakitaan sa Facebook about ni Dolphy. Kaila kan Dolphy? Dolphy, the king of comedy. Yes, king of Philippine comedies. Ang context niya dor, medyo interesting kay siya. Kay 11 years nang namatay si Dolphy. Pero since then, iyang mga anak nasusintuhan gyapon niya maski patay na siya. So meaning to say, naapagyapoy income ang iyahang mga anak even though wala na siya. Ngano man na boss? Major reason gid ana is what we call estate planning. Si estate planning man good, when you talk about estate, mo ni siya ang mga ari-arian nato, no? Kana bitong sakyanan, savings, yuta, maingon ana ba. Basically, nakita na ko sa post, also sa TikTok pod, ana iyang anak, si Dolphy kuno before siya namatay or kanang kamatyonon na siya, kay gipangandaman gid niya ang mga transfers. For example, let's say cash niya sa bangko, yang yuta, na siya mga anak na iyahang gi-assign na daan ba na kani siya, sige, kana anak. So I think wapo kay ni siya nga topic no kay estate planning dili na siya common diri sa Philippines. Kamo mo say common diri sa atoa, mag-away ang mga igsoon kay tungod sa yuta, kay tag-iya sa balay, ang bahin-bahin, pila imo, pila ako. So I think kaning estate planning ni Dolphy, I think daghan kitag makat-on ani as Filipinos, no? Kay dili siya common gyud ug dili siya commonly practice diri sa atoa. So ikaw boss, para nimo sa katong kang Dolphy na estate planning, unsa kay bisig ang common Pinoy makat-on ato sa iyahang gibuhat? Kita manggong Pinoy, sometimes manya na habit manggod ta. Dili gid sometimes, mugid na. No, maski sa ato ang mga children's books, naa na ang manya na habit. Unya lisod man kay ang time dili man amuhuwat nato. Diba? Things might be okay right now. The business is good, you're earning, but wala mong good takibaw. Diba? Nothing is guaranteed, diba? Ang negosyo dili guaranteed. Ato ang health po dili po guaranteed na always healthy ta. What more, diba? Death. So, of course, kita mo kung Pinoy, dapat ang manya na habit undangon na to na. Or i-lessen lang siguro. Kay kung ingon ana, if fail man gud nato dor, ang Pinoy man gud or kita man gud, sometimes we think na superman ta. Diba? Kanang nindot kay feeling no na we're earning right now, everything is good, you're healthy. Unya usahay, sige ka na murag, you're superman ba? Na dili ko masakit, dili ko mamatay. Amo na ang problema nato. So, to all our brothers and sisters out there, importante gid na mag-andam ta. Because just like what Ador said, normally kita dire kung mamatay gani ang breadwinner, ang mga yuta dira or kwata na mag-away, magubot gid na, which will result to families being broken apart. So I think kailangan jud na nato siya i-consider no kay of course it's one thing to lose a family member. It's another thing kung magbuwag-buwag pag yun mo tungod ana. What if kanibos no taganti kag situation. Sige. What if aware ko nga ingon ta ako ang papa, ako ang mama or ang breadwinner kay nagkasakit na pero wala siya ga estate planning. Should I bring up the topic sa ko ang breadwinner about ani or dili? More siya inappropriate guro if ako miingnon or di. Sige, para di mo basod saot ka na niya. Very good kay imong question, Dor. Kay kani man good, it's very uncomfortable. Money is very uncomfortable to talk about. Pero unsaon ta man na, di ba? Na just like what you always say, it's in the hard things na ang It's in the hard things that we do not want to do that gives out the best results. diba? Oh. So, kung lisod man gani na storyaan siya, we have to think of the end result ana ba? If we do not talk about it today, like death or getting sick, if we do not talk about it today, kanus apa man? Unya na lang kung wala na.
So I think kailangan gid siya storyahan. But another situation, no? What if moingon ta nga, ay pobre raman ko, sila ni bahala ana. Yung balay sila ray mag bahin-bahin ana. Kana boss para nimo ingon ta nga the less fortunate, even though less fortunate no, ingon tag na sila tricycle, Yeah. na sila kanang balay nga gipuy-an. Nya siguro sa ingana ra boss no dito sa probinsya nako nabay gyud may away ana. Oo. Kisa may tag-iya ani mag-away sila diha sud sa balay mismo nga kanang buhi pa gani ha. Wa pa matay ang kanang breadwinner pero giawayan na. So kana boss ingon ta, applicable ba siya pod sa both sa lower class, sa middle class o upper class? Si estate planning applicable sa tanan. Kailangan sabto na to siya. Kaya usahay mo kita Pinoy makadungtag estate planning. Laysuhan nito social kayo. Adin na lang ko anak basi mahal. Pero if you think about it, ang concept behind estate planning door is love. Diba? Going back to Dolphy. Si Dolphy, 11 years ha, wala na siya. Daghan kaya siya anak, I think more than 10. Imagine na masustintuhan niya, maski wala na siya. Meaning, iyahang love, grabe jud kay sa family. So it's not about mahal siya. The question is, do you love your family enough? The question is not about having enough funds today or if you are rich or poor. Dili apautana kung gihigugma ba nimo imuhang family. Kaya kung gihigugma nimo, you will prepare no matter how small it is. Kaya di makagusto na makalisod sila. Pero unfortunately sa ato ang gudor, di man gud ingana ang mentality sa Pinoy. Ang mentality sa Pinoy kay ay human na naman kog hatag nila. Sila na sad. Di ba mo man ang mentality? I think kailangan na to i-break na nga stigma. Especially if kanang daghan mo nga anak. Especially pag yun if kanang dili pa kayo maayo pagkahimutang, ingon ta kanang ang usa wa pagka-graduate, ang usa kay gatrabaho na, ang usa kay estudyante pa pag yun. Kailangan yun siya siguro na to i-address yun ang estate planning. Storyaan yun ba as a family. Kay again, we do not want pod siguro no as a provider na biyaan na to ang family dire sa kalibutan nga mag-away, magubot or possibly kanang kuan yun magkanselanay sa usat-usa or magkatafanay sa usa. Kay that is very prevalent. I have seen yun and heard families nga kana ganing nagkabuwag, nagkaaway tungod lang sa balay, tungod lang sa yuta, sa sakyanan. It's very concerning sa atoa. Kay sa Philippines man god, money is like a taboo, di ba? Mo gyud. Money is like a taboo nga dili siya commonly storyaan sa household, di ba? O mo magpangutana ka pilay sweldo ni mama or ni papa kay di ta to bagon. Sensitive. Oh, and bisig tudloan taon sa pag-save, unsa pag-budget, wala jud kayo. But if ikaw gitudloan ka na sa inyo ang household, then you are very lucky. But the very common household sa mga Pinoy gyud is they don't talk about money, much more ang estate planning. Learning sa ginabuhat ni Dolphy, I think we all can learn gyud nga estate planning is very important. Pero kani siguro boss, makabantay man ko or naay uban gyud na kung kaila, ang ilaha lang is last will ko no. So unsa may ika-difference nimo ana nga major difference between last will lang versus estate planning gyud? Okay, now, si last will, part gina siya sa estate planning. Pero there are many forms to help in estate planning. Like for example, life insurance. Now, si last will magod, it's a paper na of course duly recognized sa abogado. Pero ang problema mo na itong Pinoy dire, masig nga kay papel din ha, makontest gyapon na. Muna problema na to dire kay most magod kay dili aware na naday last will or naay mangingon ana na mechanism ba. Nya ang Pinoy pod, syempre kung dokumento lang na or papel na usahay magod dili magod mo honor, no? So, for me, the best form yun, well, one of the many best forms is life insurance also. There are many forms. Mato kag abogado, patabang ka. Life insurance can be one of them. Kaya of course, inig ka-assign ni mo beneficiary, wa may lalis kung kinsay na added to, moro gito makadaot sa kwarta, diba? But of course, si last will is one of the forms of estate planning, no? Ang problema lang yun is not everyone is practicing it. Ang uban pod kay maunya-unya siya, kung maghimo lagi, magplano last will, pero wala na buhat. But again, I have clients na ingon ana na nay last will and testament, pero moro gihapon mo prevail gihapon ang familiarity sa pamilya. Inato ba? Sa kanin boss, ingon ta, ako learning from Dolphy and hearing from Ascaron, ako ganahan ko mag-estate planning na para sa ako ang family. Unsa man ako ang first step, unsa man akong buhaton, kinsa man akong duolon. Okay, there are two ways, no? You can go to an attorney. An attorney can sort it out for you, or you can go to a financial advisor who is well versed in estate planning. Naman gitawag ng mga certified estate planners. Okay, broad man gud si estate planning man gud, no? Daghan siyang i-consider ba?
tanang assets nimo, ang value ana and everything. So dili na siya pwede na inato lang na ma-search mo sa Google niya, okay na, dili. Okay? So there are two ways. You can go to an attorney or you can go to a financial advisor who has a certificate being a certified estate planner or naa siya mga background ana, which is very good. Kailangan na a personal experience in estate planning. Sige, learning from that boss nga, okay. So na day tay kanang very easy ra day ang steps, no? Ingon ta, you can just, if wala kay kailang attorney, wala kay kailang financial advisor, one search away ra gyud na karong panahon na sa Facebook. Dali ra gyud kayo, or you can even post, no? Kanang looking for an attorney or looking for a financial advisor that can help me. Pero kani, let's kanang put ourselves in the shoes of the lower class. Ingon ta ako, boss, usa ko kanang labandera. Pero ganahan ko mag-estate planning. Unsaon man ko na, basin para ranis mga dato, no? Basin di ko ka-afford ana. Unsa man mo ika-suggest ana? Like what I said ganina, si estate planning is, usahay mo ko, magununata na mahal siya, no? If you go to an attorney, of course, naamoy kay gasto gyud kay kuan magunagod ka ng engagement sa attorney. Unless you go pro bono, wala mga free, which is medyo dugay ka ma-entertain ana. If you go to a financial advisor, libre mo gid siya, 'di ba? Ang pangutana lang na ba kay kaila na financial advisor. Again, just like what you said, na one search away na lang gid siya, no? So, regardless of kuan social class, kailangan lang gid na makamaota mo pangitag paagi ba to know about it. Those are the two things. If di ka gusto mo gasto, then you find a financial advisor who can help you. But importante lagi na well-versed siya. Kaya daghan mo kong financial advisors na naiuban na dili pod well-versed sa estate planning. So regardless of social class, wala problema. Kailangan lang you have to reach out to a professional. If wala pa kay kaya, then go to the professionals that would give you it for free. May it be nga kanang naata sa lower class, middle class, or upper class, you should know nga pwede na gyud na siya ang estate planning. It is for everyone gyud. Na ay mga financial advisors, na ay private attorneys, na ay public attorneys. It is a matter na lang of decision. Kung ikaw mo decide bagyog ka na mag-estate planning ka. What if kani boss, ingon ta ako, maka-decide ko nga, dili ra ko kailangan na estate planning, oy, ako lang silang istoryaan, akong mga anak nga, sige, bahin na lang ni ninyong balay, 50-50 mo ani ha, ingana, ibaligya ni ninyo ron sa. What about that boss? Versus estate planning. Si estate planning lang is the formal way of doing it, no? Of course, sa una, wala pa man na siya sa unang panahon. So, that's actually okay man, no? The families can do it internally. Pero diri man good, ang importante is, kailangan strong gid ang inyong bond, ha? Wa mo gud takibaw when it comes to money, anything can happen. Mausab man jud na good when you talk about money. It's okay to do that if ang inyong bond with the family makaingon jud ka dili gid mo magkagubot. But if dili, you go through the formal way of doing it. If not, you are leaving it out to chance. Okay, what if sila, they would turn on you? So now, no, nga nakakaton na ta about estate planning sa story og lesson ni Dolphy. We would like to hear your insights or questions diri sa comment section. If you are listening to us here on Spotify, YouTube, or Facebook, we will have a comment section here where you can ask us your questions or just share your insights. Thank you for listening to Story ang Kinabuhi, and we will see you on the next episode. Bye!